ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Wawang Kyle, baru na ita cellphone mo ah. Kano kagat-gatang ko dito eh. Nagngina siguro da ita niya. Nangina talaga ah. Antay, kabarbaro ti cellphone ni Uncle Kaw. Ay ipilit na nga minagumatan. Isong inig ka ko iti pinaggatang na tapno sumardengon. Ay, kitak man ta cellphone mo, Uncle. Saan? Di mo sagsagidin. Kitak lang man. Minton ko nadadail na. Kat no nakaparabaw lang di talamisaan day ta cellphone. Ha? Anya nga ti Serbina da ito yung cellphone ma. No saan mo mat nga usaray. Kwarog, nakitam ni Kapitan. Anday di balay da. Saan nga ta asumrok dito yung barangay hall itangal daw. Saan mo ta nakasukat? Ay apay ngay, nalipatan nan sa matasisyon mi itangal daw. Nagdabambantayan na, kagawad. Anya ti bambantayan na. Di kagat-gatang na cellphone na ah. No kasta, nagatang na matlangan, di nabayagan nga arapaap na asilpawn. Ano day talot-lutom asidaan dungaw. Nateng asinagpawak iti nateng. Puro natang? Ano ba yan? Ha? Agriri ka? Kat inggatang mo mat iti cellphone, jay kwartata? Apay, awan la pulos tinagbatan. Ne, kat no si ka tinangyawat iti piso a barya, iti inted ko kan ka. Dandan ni awan tupay pinagplitim anagawid. Kukod ko matisidaan ita. No saan mo nga impilit agumatang iti cellphone, adi mo mat nga ron kayat nga usaran, di adda ko man naimas asidaan ta ita. Diyak usaran ta mapirdi. Sapay nagngina ti pinanggatang ko. Kimatang gayam ni Kapitan iti baro asilpon na, maray. Ay, huwen mare, jak ko makayat ng ipilit namot ngamin. Nauma mo siguro ni Giselpon na, anagalutan iti nangisi talastikaw. Huwen ang mabalin ko mapay mo't dayjay nga usarin na. Bayamon, maray, taamin na makitkitak a Kapitan, talagang adamot high-tech kasilpon da. Mabain mo't asiguro anagalutan lang iti lastiko ti cellphone na. Antay, apay ngayon nakatugaw mo't laangan di ta salas ni Uncle. Ay, jakman amukan kwa na. Manipod ginatang na dayja a cellphone. Dita namutan nga agmalmalab. Bambantayan nan sa lang mo't na cellphone na. Wen nga rod, nakaparabaw lang iti lamisaan. Di namot nga rod kayat nga usaran. Ay, sayang ano din na usarain. Tumakder laang ni Uncle Mo no mapanmangan. Kalpasan ti panangan na, agsublin tumanen iti salas amang bantay iti cellphone na. Inak man kasarita ni Uncle. Tamapan kami agrondain ton rabe. Kita ko na. Ay, sus! Nagmayat na ito'y kagat-gatang ko asilpon anja. Day baga Uncle. Anya day ta. Di pa nagrundami ka dagiti tanod ko inton rabe. Shhh! Aguli magkatanay. Agsilaw-silaw ti silpon ka. Kasla da kayat na nga ibaga. Anya ko matikayat ng ibaga. Isu nga rod day tati kayat ko amaamuan. Anya nga itima ko naman Kyle. Agrunda kami ka din ton rabe. Nagmayat ti silpon ko kagat-gatang. Ay, jak pulos agbabawi agi mata. Uray nangina. Anya nga iti kunan ni Kapitan. Shit. Agrunda tayo no rabi eh. Sanay, napaypay lang. Ay, apay nga saan manan? Maturog tayo kitday. Ay, sa bagay, kayat ko't maturog. Saan nga tangagungat ni Kapitan? Saan nga agungat day jay? At damat ka barbaro asilpon na. Ay, Apay ko mga agungat ngay. Apay, maray, asino di ibagbagada nakagatang iti baro asilpawn Ni Kapitan. Aya, ay,
Damag ko pa'y anangina ka no ginagatang na cellphone na. Wan, kanginaan sa kanaw. Imbag man ta nakagatang iti baro a cellphone na. Ang apay nga'y ta saan samot ten arumrumwar di tabalay da. Nadla mo matday ta. Ay namaray, adda ayamot ti saan ko amadlaw dito'y barangay tayaw. Abak mo pa yan ti CCTV. Noon, makikitak amin asuli da ito'y barangay tayo maray. Amok amain amapaspasama. Wan ata graman baro a cellphone ni Kapitan na amuampay. Bili baka talaga ken ka. Kaano bilang at numanoad aras arumwar ni Kapitan di tabalay da. Na, naglainggan. Kunak tumukang kamaray. Ngampod no, Maray. Amanipod na kagatang iti baro a cellphone na ni Kapitan. Saanan arumrumwar di tabalayda. Tapay ka no, asan arumrumwar di tabalayda ni Parintay? Adda nga rod baro asilpon na. Ay, so may lagayam Nga uray dagiti tanod na. Kahit saan damit tayo nga grunronda iti rabi. Tinulad na ni Kapitan. Adalang baro a cellphone na, saan nang nga ramidan iti trabaho na, kas Kapitan. Jelat nga rod silpon na abaraon ti bambantayan na. Apay, masapol na bantayan na. Kano nga'y takawon da. Apay, nanginalauna ita silban. Nasurok ka no a kwarta timbayad na. Ayun na yan, nagnginan ngay. Una, iso akas taunay ti panang bantay ni Kapitan iti silpon na. Oh, apay nga kudkud ka, inteng. Ay, naapo, natang manin tisdaintan. Wen nateng nga adasag paw na anateng. Natang milaan natingan. Aganos ka, gimatang kagayam itinangina a cellphone mo. Na, ta dyan cellphone ko latamot ti makagapo Ano sam takas tati kayat mo. Ang nojak mangan. Ay, mabisinanak Kumapsutak pa yun amang bantay iji cellphone ko iji salas. Ay, saanan anas ka na bantayam jay cellphone mo? Apay asaan ka nakagingin ha? Jak pa'y nakita nga inusar mo. Usarak to ka di. Ay, buludak man kit di inton madamdama. Tawagak man ni Marikwanag. Nagasidag titersi na awagan palaan. Wen tapno mapadas tamot day ta cellphone mo. Sana mabalin na padas-padasam. Maperdi. Akit? Banbantayam nga rudlatan na kasta. Saan kayon sabit yan, nga grunronda? Agron-ronda tayo mat niya, ship. Kitsan matay. Anya klase kayo at anod ngay? Tasan nyo mga raramidan ng trabaho yaw dito barangay? Di na man kita-kitaan matatabad yung. Kat may ship kwarog ata, amo na asong batan di ay nga sa lodsod mo. Kwaraw, anya tisungbat mo? Maturog kayo langay. Nagronda kami minton ibaga ni Uncle Kao. Uwan nga agpais to. Urayan mi nga, ibaon na kami ni Kapitan. Kastagayam Apay ay tataba daw. Apay, pudnaw, nga dabaro a cellphone ni Uncle Mau. Adda, nagngina asilpon day jay. High-tech pa'y Iso nga buwan-buwantayan ni Kapitan. No kasta, nakadulay, na ita cellphone na. Nakaparabaw lang matitilamisaan day jay salas da. Adi pa kano silaw-silaw na. Aya, Saan lang agsilaw-silaw? Kitno agan andar pay. Ay, apo, nagmayatan di ata. Baka pa'y tumayab. May mayat man ano tumayab. Shh, di mo matsubraan Apay. Ang mga numangagdag iti agtatakaw, kat mapandatakawan. Ay, uwan gayam. Sapay kat saan tayo nga agron-ron di ay tirabi Iso nga rod nga gawlimag ka. Tuyan, at napapanak, ita Arabiya. Sa dinaw ti papanam. Papanak lang mo nagpasyar Agpasyar ka rabi. Ita lang nga mapanak agpasyar. Wan ngam rabi ay. Adda ayamot agpasyar iti rabi ay. Adda, siya ngay. Adda lang mapan ko bisitahin, nagayam ka. Turugin, turugin dungo.
Rukan, Kunak no asino ti kan kanta am amaturog. Day tagayam silpon mo. Apay ti pagarop musika. Di nakpay pulos kinantaan iti kasta. Na, Day takit din silpon mo nga awan rik na natiing kakang kantaan. Ingka maturugan ta sumaruno aktaw. Nah, Maturugak pa dahil silpon ko. Turugan silpon ko. Turugan silpon ko. naa. Turugan silpon ko. Maray, nangag mo ti panagtaol dagiti aso, idirabe eh. Wun maray. Apay nga ta nagtataol ta. Ada siguro nakita da ah. Day tamod ti atap ko. Saan nga min nga agronronda dagiti tanod. Kat amang ano agtatakaw dagiti at tataulan dagiti aso. Agpada ta iti pampanunutan maray. Awan pa'y mat nag-report ang natakawan. Awan tay. Mamaklat tano ada matakawan dito barangay tayaw. Ala, ibagam tungarod kanyak maray. Apay anaskan amamuam. Ay katuan Kat, anya ngay nga ron tigatangam, tay may ka. Ay wun gayam. Umaya gumatang iti kape ken asukar. Itimpla akman ni badung kaw ta nakaturog pay. Nakaturog pa'y kataldawan. Ay napan nagpasyar idirabe ay. Rabi eh, anapan nagpasyar. Napan nakano binisita jay gayem na. Iso ana po yatan. Wun maray. Pangriing ko man da ito'y kape at timplaag para kan kuana. Uray ni Inteng kat napuyat mat idirabi eh. Taapay. Ay, binambantayan na ajay nang inaasilpon na. Ay una yan ti panangipatag na iti dayta asilpon na. Ay pirme, mare. Iso nga aging gaita, nakaturog pa'y laan. Agpada da nga rod akan ni kabadong anapuyatan. Wen, kaya't kung nga rod nga isubliday dya asilpon. Ha, taapay nga isublime. Kasano, isumutlatan ti bambantayan ni Inteng. Un nga rod. Saan pa yan nga umay makisisyon ka po iti dayta asilpon na, maray? Isu pa yan ati kan kantaan na sakbay amaturog. Imbes ko maasi ka. Wen, mare. Ay, jakla ko man inikan iti kwarta a pinaggatang na iti cellphone. Agbabawi ka man, ngam naladawan. Nakagatangan. Ay, ison tidungdungwan na. Isukat day tatidakas na ita. Imbes asika kumatidungdungwan na, saanan tajay cellphone nan. Angkail, umayak man makikape. Awanin. Ha? Anya ti awanan, Angkail? Di baro silpon ko. Ha? Di nangina abang dito'y sa alasyaw. Tinakaw dan sa idirabi. Ha? Nagturid matan siya nagtakaw. Nagronda kayo ano saan? Saan kami na nagronronda, Angkail? Apay ngay? Tunggal ibagak nagronda kami. Paguli mo kan nakmatadagaws. Iso ang nagdesisyon kami na saan kami nagronda. So natakaw ti silpon ko. Basol nyo. No apay natakaw. Magpabasol ka man ay. No nagronda kayo, di saan natakaw ti silpon ko. Ay, nakariingan ni uncle mo, kwarog. Nakaringan tayo nga magsangsangit man. Tapay, napanak lang gimatang iti pandisal di tabikir eh. Ibagamon na niya tinapasama kang kail. Tinakaw dati silpon ko idirabi. Ha? Ada nakastrak diti balay. Ay kunak manuing galot mo day ta ari daw idirabi eh. Sikaban kindi. Kat no si kati para galot, Nawanan ti patpatag ko ang silpon ko. nangag mo kwarog. Jay silpon nanti ipatpatag na. Saanan asya nga anten. Oh, kita man kail. Agsilos pa yun ni Antay. Nakaringkan ba daw? Nakaringa kaon. Kituro raya, gitimpla makapay. Napanak gimatang iti kape ken asukar di tatersina ni Marikwanang. Kahit nakichismis ka manay. Nagbayag ka, anapan gimata. Agtimpla kan. Nay,
Anya day ta nakaparabaw di talamisaan. Apay, di mo amuday ta. Silpon mal, Way, nangina day ta. nangalam. Silpon ni kumparing ngayon tayo. Napan ko yung libas ngayon nalay di rabe. Anya, day ta tinapanam idirabe ay. Nagmayatin na silpon day tuytuyan. Isugaya mabilanbantayan ni paring tayo. Nagmayat. Kahit si kamatan timang bambantay ita. Ay, kituin eh. Iso si kapay lang. Di mapanagmula yung bangkag ta. Agab sintak pa lang ah. Ay sana mabalay. Si kakeden tagbalin asadot. Gapoy ti day ta silpon. Ay, inak isublay kin ni kapitan. Imayin subli ni nana to yung dito silpon mo ang kail. Ah, Nailawaan ka no nga imay inala ni tata ba dong idirabe eh? Ay, saan mo nga itad ka ni uncle mo, Kwarog? Pangtidak ngay nga raw. itid mo latad ka ni Antim. Wan, Kwarog. Syakla ngan, tap na ang trabaho ni uncle mo. Ala, yawat mon kanyak, day ta a cellphone. Ay na, kapitan! Agagit ka para iti barangay mo. Saan lang a cellphone ti pangpangrunan. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan! Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon. Fuichi Paglay. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician. Joffer Anas Basit. Sound effects. Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo. TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay. Ipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Anything. Ay mano amin ti balor na dagiti ginatang ka kagawad ko nang. Sa nga ribo amin na pisos, Kapitan. Ah. Kat agyaman ako lay Ay. Ewan an yaman na. Ay, swerte. Tada shortcut adalan dita. Ay, pudno day ta, Kapitan. Ay, no awan lang dayta a shortcut adalan ang mapandita bangir a kalsada. Ay, awanan na. Masadutak nga umay dito'y istorbo. Agyaman na karod taada day ta adalan. Ewan. Ken as asidag kami ititirsina. Si kagayam ti aking kukwa, iti bakante aluti dita. Pasipika. Ay, hun, badong. Kinapudno na ka, tilaklakok. No da mangayat. Anya? Mayat day jay, ta nagtengan ti barangay road ka national road. Winyarod, pasipika. No da plano nga negosyo. Mabalin mo tag patak diri jay. Ay, aguray ka. Di mo pa ibagbagay ti sabali day ta, abanak. Apaya da planom. Adda. Ay, sige. Urayak ti desisyon mo. Lako talangan ti pangkagta, tuya. Taapay. Kurso na anak, ti bakante alutay ni Pasipikaw di tadaya. Anya, Wain, ilaklako ni Pasipiko dayay. No, adda ka no mangayat. aya. Iso nga imbagak nga guray pa ay. Di na ilaklako iti sa balay. Pangilakwam ngay kumay ti bangkag ta. Ay kit mangkitak iti may sabak ng agumatang ah. Asino ngay nga raw ti mabalin mo a pangilakwan. No kayat ni Pasipikaw. Di ag sinukat kami langay. Anya, Pasipikaw. Kastoy langay. Anya day ta, pari badong. No ngay ag sinukat talangan iti lutay. Nalawlawat ti bangkag may. Ha? Puno day ta. Gapot a kurso na dak ti lutay. Uray isukat kan. Ay, sige. Kaya't ko makita ti lutim. Ti bangkagyo kunak kuma. Umay ka nga raw. Tay pakitakking ka. Mayata ka makisinukat. Nulakid di ta magustuak man.
Iti mabiet, marikwanang, agpatakder kaming tumut iti tirsina miditan. Di tabakan ti alote ni Pasipiko ti kuna maray. Wan maray, ngamain, kukwamin kinibadong ko day talutay. Anya, Nasdaaw kanya. kasano ako kayo day taalute? Gaputan nagsinukat kamin iti lutay kin ni Pasipiko, maray. Ha? Mabalin ayamot ti kasta? Mabalain, marikwanang! Kukwa kanumit kaya man datatabadong day tabakan ti alutay. Na. Ay, tiluti madaldalanan mi ama pandita balasiw. Unang kail. Patakderan dan to kanumit iti tersina da. Aya. Swerte da nga raw. Taisuda ti nakala iti day tabakan ti alutay. Tangay siyak tinakaalay ti dayto abakante alutay ko araw. Aw, anya ti bagang tataba daw. Maiparit itan ti magna ditoy a bumalasiw dita bangir a kalsada. Ha? Anya? Kasano nga itan? Pag naan ngayon ni Uncle Intay. Ay awan bibiyang ko iti daytang uncle mag. Basta iparit kon, period. Unay kayo umutang tataba daw. Magnakbay kumaita. Ay sana mabalain. Magna kang agpangataw. Sakan to agpababa dita. Magbambanugak pa ilangag pangataw. Shortcut mat di tao eh. Ay jakatin na sukir ko araw. Madhanog ka makita. Ha? Ay, ipulong ka kini Uncle Intay. Tataba daw. Eh, di agipulong ka lang. Sana ka mabutay. Apay nga iparit na ti magna ijay ket dati mo't apag naanday jay. Daka mo ah. Ay. Napya kumaa, numulmulaan nan itinat natin ta iso. Awan nga raw. Ay, loko na ita pari badung Kapot ta iso ti akin kuko kas jay. Kasarita yo kuman ni tataba dong Uncle. Aduhati maikawan o manglikaw da pay lang. Uray na kami na kanyan time. Tanay awanan ti pagnaan may. Kan marigatan mat dagiti estudyantay. Wala. Di ta magdadagiti estudyante adad duma. Mala daw danton iti pagadalan da, no aglikaw da pay lang. Apay nga, ikabadong. Aladam mo ti dalan da kapitan. Wain, tasan arumbang adita ti pagnanda, maray. Di ba din awanan ti umay gumatang dito itirsinak no kasta. No kaya dati umay ditoy. Surudan dati kalsada nga pangataw. Ay nagadayon nga no agpangato da pay laang. Ay kitanusan da. Anya nga ron ngay. May pari nga ron ti magna ditoy. Ay unay kamutan ka ba daw? Para day talaang, makipagnadalaang mag. Tapnoan mo maray. Adda karbangak, talutik nga raw. Ay, saan mo't amakurangan talutiyo Pag naandalaang mag. Ay uray pay. May pari ti magna dita. Period. Ay, inteng. Maladla daw kanon dagiti estudyante iti pagadalan da. Kasano adida maladaw. Kitawanan ti shortcut adalan. Wen nga road, inteng. Paritan mo tanda pare ba dong ti pagnaan? Ginatang dangami ng tiluti ni Pasipikaw. Yung saan kumakas jay? Ay, wen Ay? Mangtod ako malatan, iti mabalin tayo apagnaan. Ay, anya ngay nga raod. Saan mo't nga agpapada ti panunot ti tao? Ang uray no kasta, padasem akasaritan ni pare badong. Kaasing amin dagiti estudyante. Nang runa dagiti ubeng. Ay sukir da kita magmagna ijay. Payman. Day, apay nga ungit ka dito, iba daw. Hinalada nga ron ti pagnaan. Magnada pay lang may. Payman. Na. Apay nga alaam day tabarita kan pala. Adarami day. Tapno matitigrada da kita magmagna ijay. Anya tarami daw. Mangkalyak iti abot dito'y batog ti pagnaan. Kita agman. Day, anya man day taba daw. Tagtagaray. Panawan naman dito'y. Tadarami day. Anya. Panawan nak dito'y kunak. Sige makamu ka man lang. Sorong ka. Ay, mangkalyak akong iti naunag nga abot dito'y.
Salbag kita. Daytoy gayam ti naramid ni pare Badong nga alad. Ay. Unang kail. Ay. Ang Nay. inwalin damot latan. Pagnaan ngamin di tao eh. Ay, dito'y tabutin amag na. Ta mapantaman ije balasew. No, sige ang kail. No, apay kidi ang iparit dati magna di tao eh. Apay kay daytoy. Ha? Kaslanda na ikali dito'y ah. Ay. Ay. Ops. Ha? Ha? Ay! Ang kail! Abay ngay! Nayabot kayo matain! Anay. Ay, sos! Anay, nagsakit ti bukod ko karong. Ha? Anak. Ay, umay kayo! Naunag mag! Aha! Ay! Yak pagarupan na naunag gayam ti abot anabandakak. Ay na. Anay. Sige. Darasin ta karong. Nakababain no ada makakita kanya. Ay na, delikado ka ba daw? Tapay, Mike. Ni kanu kapitan tinatnag iti abot ngay naramid baw. Ha? Kanya? Ha? Saan ang nakakatkatawa tinaramid mo? Salbag ka! Ay, gonggonada. Nagkunang kami na yamag na ijay. Ha? Agsagana ka! Ta sigurado, umay nakarautan ni kapitan! Ha? Para makita. Enteng, apay akapit-pitak day tapolom. Agraman pantalon baw. Nagak iti abot apalabog ni pare Badong iti pagnaan. Anya! Naimbag ataadan ni Kwaraw kakadwak. Na, unay matanday jay apari Badong. Makapung tutak iti day taalo ko ataw. Nagaramit kit din iti abot. Tidakas na, si kapay akapitan tinayabot. Nagkita kami lang. Makita na. Tik-ulak iti maminribo. Na, Naimbag ta nagsarak tamit lang dito dalan pare Badong. Ha? Parintay? Wen, siya karon. Jak amo, no awagan ka pa iti pare. Wano, Badong latan. Nay. Apa kasta mo tinti bagbagan pare. Kan kasla kumilaw mo tayo. Dagiti matama kumikita kanya. Gaputa da basol mau. Basol. Nagkuna, nga garamid ka iti palabog mo nga abot iti pagnaan. Ay, kuha pare. Kastoy na yung gamay. Naimbag ataawan da ka sa napasama kanyak. Ha? Salbag ka. Ay, tumaraya ko. Hey! Nagsubli ka dito! Timarayan tiloko. Sakti kapitan. Sakti din ti pagsasaritaan daan na yabaw. iso siguro anayabot ka. Tapno, aggunay ka na inteng. Anyat kahit mo asawan. Kasaritam ni Pasipiko, nga inton mangilako itiluti na, rumbeng nga adda pagnaan. Adda maipaay a konsiderasyon para itipagnaan, tapno awan tirire. Wunmet. Jakman amo ko ni pare Badong. Saanen anasaya ti maiwarwaras adamag kada kayo kini kapitan? Anya ko ba? Tilar aramidom to mga main. Anya nga tangamen no ikam iti pagnaan ijay. Nagkuna. Ay, awan ti mabalinan da. Tasak taking kuko iti lutay. Unangam saan ka di arumbang nga ikam ida iti pagnaan. Bayan nakadilayan to yan. Basol damod lang ah. Amo da maiparit, magnadapay lang mo ijay Ay sos, badong. Kalaban mo ti adu apumrok iti kastangar aramidom. Ay, awan bibiyang ka. Nukas taman bilang. Ay, nadamag ko. Asan kay nga kin naawatan panggap iti pagnaan? Ay, nadamag mo gayam da jay. Pasipigaw. Kahit kung ay baga, nga agbabawi ako ni tinagtulagan ta, Badong. Ha? Ano ti kaya't mo asawin nga, pasipigaw. Ha? Diyak ituloy ang makisinukat kan ka. Uray ta, nabiit lang, met. Anya? Waswasan tan tinagtulagan ta. Mayat ka man, wano saan?
Pasipikaw. Hanabali Kajak inan ano ti bangkagyo. Ayun, ay kamot din Pasipikaw. Sayang mo ta. Magpatulong ta ko makin ni Parinteng. Ay, awalay. Ay na, Badong. Iti kasjay anapagteng ni Kapitan. Gapo iti aramid mo. Ha, awan lat ang mukaon. Ay, Awan lat ang mukon kunak manan. Swerte ma, nutulungan na ka ni Kapitan. nakababay mga agpaiso ko ni Parinteng tuya. Aklunam lang ang ti kinapudnaw. Ang nagbabawi ni Pasipiko itan. Pun nga rad, sayang tilote. Sinugsugan sa mo ni Parinteng da dya Pasipikaw. Ay agulimag ka. Di ka agpabasol. Tawan pa managnagma. No kasta. Imbabawe, tinagtulagan nyo ka ni Pare Badang. Pasipikaw. Wala, Kapitan. Yak matlama si kaso ti bangkag ni Badong. Anya nga iti desisyon mo ita, Pasipikaw. Ila ko kiti sa balya gumatang Ta kwarta ti kayat ko. Mabalin ka ditagkid daw iti, pabor? Ha? Anya ngay dahita Kapitan Inting. Pare Pasipiko. Agpakpakaasyak Ano mabalain? Ikanyo kumamot iti dalan? Ha? Kaya't ko asawan. Ikanyo iti dalan ti masakupan ti luti. Ay, ay Don't worry. Sana mapukaw ti dalan, Kapitan. Ay, agyaman no kasta, Pasipikaw. Saan akas ka ni Badong ti ugalim? No sa bali ti gumatang. Ibagakton nga damay pa'y a konsiderasyon para iti pagnaan ti tao. Tapno da shortcut. Nasaya at Pasipiko. Agyaman uray taman nakaawat ka. Amo ka da saksakitan tinakam mo kanyak paray. Apay. Pakawanan na ko man paray. Amo nga da nagkurangaking ka paray. Anya? Aklo na kita nabasol ko ti panangaramid ko iti palabog paray. Nasayatan na amiris mo matlang ti kamalim. Ay kit pakawanan na nga din na paray. Sige, pakawanan ka. Ang pangasim ta di mo ulitan. Ayun paray sa anay. Pagdaan lang adalan, ikampay iti palabog na. Ay paray. Kan mayat ta sinublin ni Pare Pasipiko ti luti kang ka. Tapno mo paray. Nagsakit pa ila ti bukot ko iti panakatnag ko iti abot. Ay sorry talaga paray. Fix man paray, saan na maulay? Anong sorry ka dyan? Awan agas ti sorry. Ay, Tata Badong. Inton sumaruno, nasken ngamin nga adda konsiderasyon mo iti padam at tao. Ala sige! Dinan tinagipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumli. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Benawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Pengay, asan mo't lang na malmalpas dahi tatartarimaanan da kalsada. Apay asak ti pagdamagam nga tatabadong. Ni Chip Kwaro ka. Sak man tinakita yawn. Anya ko mangay ti isungbat ko dita. Ayawanay, natawunanan dahi ta kalsada. Saan pa yan natarimaan? Nagrigat, timang likaw, nagpailid na tao. Sakto bay. Nagitultuludak iti pasayros ijili ka manglikaw Mike. Niyangkel ko ti pangibagan nyo iti dayta. Sana siya. Chiptano daklaang. Ayan ni angkal mo aya. Ay nangagpaiso ni Kapitan?
Kitaday di barangay hall Awan mo ti jay. Kanayo na ki jay lumabas. Ket awan may. Di aday di balayda. Ada kano di balayda tatabadaw. Anya kay tararamidin na ijay. Sakmanan ti kita mapagdamagan may. Ni Chip agpaigida man lang ay. Waraw. San ka makasungbat? No sana mangmangan. Matmaturog. Kasta ti arami tinasaya ta kapitan. Mangan ken maturog langan ngagmalmalan. Nagpudot ti panawin. Parwaran nakiday. Ay, nung ay maksitak di tatanga ti kalsada. Oh, Ket, adamot pa yung mo nga itad ko kan ka. napudot tata Ay, Ay, kasano nga ron dagiti responsibilidad mo kas kapitan. ha. Gaputan na pudot ti panawan. Saan kan asumrag ija barangay hall? Ay, barang agtudo inton bigat. Saan nga agtudo? Ay, sakto sumrek inton agtudo. Ay, uray mapan mula ko mabisitaan jay tartarimaanan da kalsada. Taan o ti agrik-reklamo. Nga aging gaita, saan pa'y analpas? Na, apay ada matartariman a kalsada. Dito'y barangay tayo. Makitam dayta. Di mo pa yan amaw ti mapaspasamak iti aglawlaw mo. Ha. Anyat klase, makapitan? Ay! Ada gaya matartariman a kalsada. Ha. Na, kastalaang ti reaksyon mo? Ay, nasaya at mat, no? Tarim nan dati kalsada dito'y kabildatan. Da, abot-abot! Ha? Nabayagan nga abot-abot inteng. Kaslasongkaan pa yan. Ha. Ay, di mo pa'y gayam ammo akas ta ti mapaspasamak dito barangay tayo. Ay na, nagrega lakit din ayat ti agudong itamaray. Makabanog lang arudan. Nagtapok pa'y dahi ta kalsada. Na, apay ngagkatawa ka ngay. Anya ti nakakatkatawa. Day tarupam Nagpuskol lakip din ay ati pulbos mo. Hay, isumit lagayam a panagrik na kat nagpuskol dahi to rupak. Kimputan apirmay dagiti tapok ijay kalsada dito rupak maray. Kinunampay, Maray. Iso ano mabalbalain, jakon kayat ti agudong. Apay ngamin tadi mo lamalmalpasan dahi ta kalsada. Ay na, saan mo asaludsodan day ta kanyak, Maray? Tadyak amaw ti isungbat kaw. Asino ngay nga rod ti pagdamagan may no san ada kayo nga opisyal? Ay, awan bibiyang ko di ta kalsada. Taday to'y laang tagilakok ti pangpangrunak. Ni kapitan ti kapagdamagan. Ayan na ayan ni Kapitan. Adda di ta balayda Napudot nga minunay ti panawan. Iso asaan na akaya ti rumwar. Mabutang amaksaot gapo iti pudot ti panawan. Makita mi tatuya. Imbis sa diritsuwa ka mapanigay bangkag. Manglikawak pay. Gapoy ti dayta kalsada asan mo't lamal-malpasay. Kahit ano siyak tupay, nang likawak nagpailay. Ay makitak to lang dayta kapitan Agkulkulong di tabalayda. Di na kanukayak ti rumwar. Dayta nga rod kay ti damag ka. Kaslawan bibiyang nandito'y barangay na. Mas dawa ka. Ay masabat kung tulaing kunaktumay. Heh. Anya ti aramidam. Ay kung pagsasawa ka. Kapitan pagsasawam. Kumparim pay. Awan ti kumparay. Awan ti kapitan. No saan na nga mo ti araramidin na pagsasawa. Antay, ayan ni Uncle. Adda ijay salas, iti ayan ti asidag ti electric fan. Ipapirma ko madagito yung papilis. Naskan napirmahan na dagito yan. Asino, tinangibaon kan ka? Ni sekretary Saan mat ngaminan na sumusumrak ni Uncle ije barangay haul. Ay, una yan. Ay, siyak, ti mababayin iti kastangar aramidan ni uncle mo. Uncle! At pipirmaam! Sige, mapanikan iti ayan na. Nagmayat mat ng tibiyag mo, Uncle. Nakatugaw ka di tadikot so natugaw. Nakakatupay dagiti sakam. Nagpres ko ti pagtugtugawak ko naman. Ops!
Nakatutok kan ka dayta electric pan. Ay, iso adi nakman disturbuin. Umanaw ka iti sangag. Ops! Ay na. Da umay ko ipapirmakan ka. Ay, masadutak nga agpirma. Masapol na pirmam dagito yung kail. Ha? Si kalang ba't mabaling nga pirma di tawi? Masadutak. Nagpudot tupay. Oops! Pirmam kit dain. Urayin ni sekretary. Igatangan nak pangarod iti ice cream. Ah. No may gatangan nak pirma ak dagita. Anya? Sak pa iti aggastaos? Ay, di ka lamabain, sika, inteng. Ay, naibusan tay ice cream ka. Saan ka nga umay dumawat? Wan! Na, dumawat ak aya iti dayta. Umay ko ibaga, at di ka lamabain. Amasapul pa'y lang nga igatangan na ka iti ice cream jay ka anakam. Imbes ko maasi ka ti gumatang, taimay nakapay dinanon dito'y balay. Agin ina na nga rod da tao. Na, Di nakpan sermo-sermonat nay. agmalmalam anak katugaw ka dita. Di mo pa'y kayak nga ipasublat day ta electric fan. Pangipasublat ako ma. Siya kumamot Aha. Tauray siya, pudo tinakmat. Angam sika, managing bubukod ka. Kaya't mo, sika lang timaya, tibiyag na. Ay, shut up banang. Ta ituloy ko ti maturag. Kaya hindi mo yak akarte electric pan dito'y abay ko wan? Ha! Wan, sana balay, tasi ka ti agbayad iti kuryente. Ay, kasano ako na makapan ijay Teresena ni Kumari Kuanang. Saan pa'y matgayam amabalin apag naanday tatartarimaanan da kalsada? Ay, kapitana. Manglikaw ka na. Manglikawak pa'y. Kaway. Kasta mo tararamidin nagiti daduma alo mablabas ditaw. Nagadayo ngayon. Talaga kasta kapitana. Ay, masadutak amang likaw. Ha? Ay, kapitakan mo, kan bantay di tapanglikawan. Ano sa nyo ti manglikaw? No kaya ti makapan iti tersina ni kagawad ko anang? Ay, manon ngal daw asan kami ang nag-iistoryang agkukumaray. Kay sumait. Manglikaw kayo. Tapno makaistoryayo ti kukumariyaw. Ay, saanan, barog? Ha? Barang mabiitan amalpas da ito kalsada. Ay, urno ngaglaangan ti istoryaag. Mabayag Malipatam ton dagiti istoryam, kapitana. Saan? Ta nakasurat amin dito'y awit ko, anot ba? Apektadon ti panaglako, gapo di ta matartarimaan a kalsada, maray. Ay, man-manon ti umay gumatang, gapo ta sadot damat amang likaw. Oray asino ba't amaray? Talaga amasadaw. Agasam nga iday talikawon da. Si kalang tinanos nga umay diti Tersina. Un amaray, siyempre. Umayak gayam umutang. Umutang ka manan. Alangan adinak pautangan maray. Kita manday talinikaw ko tapno makadano naklaan ditaw. Naa, tabasol ko pa yan. Ni Kapitan ti pabasulam, tawan mo't araramiden na. Tapno napartak ti pan nakatarima, anday ta kalsada. Ay, pautangan na kidin maray. Kasta unay tilingat ko ang naglikaw. Urayak la na tulid-tulid di takarutan. Check, kumita kayo ti balay ng kapitan. Tapay manayin. Kumita ka nga rod. Ha? Oh. Anyaman nga tanti ipaaramid ni Uncle kanya. Tapay payapayan nak manayin. Ang kanay di balay da. Ay. Agpagatang tuman iti ice cream nan. Agpagatang kakadimanan iti ice cream mawang kain. Ay, Siyak mamati gatangan. ay, ikwa, igatangan ka Basta tarimaan nam dito electric pan. Ha? Nan ano dahi ta electric pan mao? Kilaat mo't nag-stop. Amo kaya mo ti agriper iti electric pan. Na, ikit no amumpay ti agreper iti TV.
Ayunan niya. Oh. Apay nalipata maon, asika tinang repair iti TV mi. Unggay manggail. Malagip kaon. Siyak ngagpaiso tinang repair iti TV yaw. Di amom a repair ti electric paan. Ipapilit mo mat nga amaw. O di amaw. Uwi na. Ay, agore ka. Inakalaan jay gamit a pag-repair. Sana na masapul ti gamit ang kail. Matarimaan mo? Uray awan martilyo kan ragadi? Diyak kasapulan ta kita. Ay, nanaglaing ka. Ay, uray man-manot ti kaanakan no, kaskan kat kalaing na. Mala, aglisi ka ti tangkail. Apay apaglisin na ngay. Up. Ay, apay kay. Awan mo ti karatsyon. Ay, walang kalaban. Ay, Wata! ay, sus! Apay ngagsasaibak ni Kwarog arimwar dito'y balay. Ay, inong tak Na, apay nga inungtam. Kita amti naramin na iti electric pan. Nalan inanunan. Narangrangkay matain. Kunak na mo na nga ag-repair iti electric pan. Saan gayam? Dinadail na kit din. Jakon mausar. Hey! Ay, Hey! Apay nga katawa ka man. Apay naragsa ka ta na perdi ti electric pan ko. ay na, maragsa ka na. Tasaan ka nga agyan dito unag tibalay. Naa. Mapilitan arumwar ka nga agpaangin. Talaga Tani nagpudot dito unag ti balay. Mapanak ag pareer ijerwar. Mapanak ije sirok ti mangga. Nalaing ni Kwarog Ha? Amunat inararamid na. Ni magparing tingday ta nakaindayon dito sirok ti mangga. Ni. Mayat tituturugan na. Nakita ka matlangan. Ay, hasigak man. Pagsasawa man ti lukaw. Hay, pariteng! Agiring ka! Hey! Nakariingak. Dapat ti kunam nakaturog Kahit nakakidam ka mga men. Ay agpapaangin aklang paray. Mayat nga beng. Tapris ko dito'y ruwar. Nakariing ka mga gayam. Kita, rugyakon tagungay. Na. Nabayagin kay nakayat ka kaungtan. Apay mo. Anyat basol ko kung ka. Ato, tibasol mo kanyak. Ay, awad amok. Day ta kalsada tayaw, baybay amlatan na kastana. Anya akasta na. Ay, di ka man naging didiam mo. Na. Natawin nanay, san pa yan natarimaan, naging gaita. Ha? Aywan gayam Aywan. Malagip kunday ta kalsada. Itam lang nga nalagay. Gagangay ti lumakay pari. Ada basit kabaw nan kay. Tip kumparam. Kiting kitain na, tapno amom ti bagbagan. Dua ta amapan mangkita ano kayat mo? Nabanbanuga ka ng likaw ang naggapo ni tabangkag, ayapan nakpailain. Ay, umaykan. Di kan sumana o pare. Umaykan. Ay, napanuga ka na. Ay, nagrigat ti magna dito'y bantay. Ay, kasta talaga. Ay, Manglikaw ka, tapno makadanon ta, ti kalsada. kasto gayam. Di karigat na nung manglikaw. Ay, saan ka pa nakagudwa pare? Magnata pa. Ay, adayo pa'y. Ay, kitadayo pa ya. Jesus. Makadanon talangit Ayan ti matartarima na kalsada. Ay, ibaga ka dagos ka dagiti trabahador ta. Parta ka na trabaho. Nabuntog na kaming kanong agtrabaho pare. Ay, gasama na ito likawin ta adalan upside na. Ay, kasanuno matulid-tulid tangay. Ay. Nituyang ko pare. Namin anon ang natulid-tulid. Ha? Gapoy di pa nagliklikaw na. Kasimit nga ron ni Mare. Tuyang! Makita mo pare. No apay ngaging gaita. Saan pa nalpas na ito'y kalsada tayo? Kuna akong kahit nagbubuntog nagitag trabaho. Na. Ada pa'y nakaturog Dapat agsusugal pare. Kitain. Ay, ungtak ida. Sige, ungtamida. Ay, anyat arami din yaw. Imbis nga agtrabaho kayaw, agsusugal kan maturog kayaw.
Isumit lagay masan amal malpas dayta. Takas tatar aramid niya. Hoy, agtrabaho kayo na. Ay, asino mo day talakay? Paspasurot may. Aginungay. Ay agtrabaho kayo. Urayan nyo pa ila ang makaungitak na eh. Ay, darasan nyo. Nalpas mo't lang, di kalsada tayo. Ay, mayatay. Iso nga rod nga imayak adagos dito'y tersena, marikuanang taado tinaurnong nga inang istorya ay. Ay, uray siya. Sa anak mo tin ang naglikaw. Diretson tinagnaak a kalsada. Mayak nga minun. Ay, umadumanan ati umay aggatang. Apay api martak ang natarimaan day ta kalsada tayaw. Inungtan nga min ni Inteng dagiti trabahador. Nasaya at mo. Napanapay binantayan ida. Tapno agtrabaho da anaimbag. Ay, katasino ngay nga rodan, ti umuna nga agistorya kadatayaw. Ay, umay tayo gayam agi istorya. Ay katuwan maray. Anya ngay nga rod ti umay mo aramidan dito itersena ni Marikuanang. Ay, agpamerienda ko ma. Ani Marikuanang. Ala, no problem. Sige, itamangirwarak iti merienda. Aw, saan ka namang likaw ama pandita bangkag mau, tataba daw. Ay, saan ang kwaraw? Iso ang nalakaaklangay na makadanaw dito pangkag. Ulay da kami a tricycle driver. Saan kami namang likaw? Kan mayatan ti kalsada. Sana nakaslasungkaan. Wain, kun inikat na mo tayo, di karatulaan na kaisuratan iti islaw. Main at work. Basta gunay ti kapitan, awan problema asaan amasolban. Ala sigay! Dinon tinagdibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman ka na iting kay panagdangan.